Ladies and gentlemen, put your hands together for Caridinale. Hello guys. Hello guys. This is Caridinale. Let me see my fans. Hey, thanks so much, Titi. What's up, bro? Umufungo wabonetse. Sha twaragusengeye. Franco, umeze neza? Hasi wari we na Titi twavuga kuveyo vuba rinde. Ase Melissa rihe? Oh, Melissa. Mwabonye muramfasha uyu munsi n'ukuri nje nishimye. Muramfasha gusaba imbabazi Melissa twagiranye ikibazo biturutse muri chat. Yanyeje aka video kiwe ahagaze mu muryango w'inzu kabisa yahuzuye. Hanze hari abantu babuze ukuntu binjira ashyiraho caption ng'ikiza cyo kubyibuha. N'abantu sibungu bashaka kumvikanisha iki. Nanjye nahise nshootinga aka video ndi guca mu idirishya ndamuha. Nuko amborotse nanjye kohereza kandi gusimbuka igipangu. Asa Melissa. Aka kantu agakora. Ugasenuka. Melissa turamukunda cyane stage ahita isenyuka. Asa Melissa ujya muri massage? Ubungubu se bakumasiriza ku biciro bisanzwe cyangwa murapatana? Nukuri kuko massage kuba bigoye bisaba kubaka igiko. Ari ikintu kiriho njye nibazaho ntabwo ni icyo kintu namwe mujya mukibona. Guys, wari wahura n'umuge? Ko njye numva ibyo bantu babivuga sinanahura nawe. Ariko ejo navuye muri rehearsals ndi kumwe n'abajama banje. Imodoka ziragongana. Imodoka irazigonga imwe irangije inyuraho. None hari ukuntu umuntu akugonga agahita yigendera nkaho nta kibaye. None muri ya modoka bagonze yahise aparika. Havamo umusoro w'ibogari kabisa. Man yarakaye ahita areba ya modoka imugonze ikigendera twumva aravuze ngo iri yanshinzira. Man turebye ijwi turebye n'umuntu utabana ibintu ni hatari. Tanya twambwa ngo bose birangire. Man yararakaye gusha ngiye ahagarara ngo mba nkamubwiye. Man ari umugabo walaye. Man agiye muri night club ari Nyamirambo. Wana yigeze kuri ku muryango ari kuna bounce bagusaka. We ziba. Buriya mubitse mu bwoba. Man agiye muri night club ngeze ku muryango hari umubounce nandi kumwe n'abakobwa batatu. Nagapanze G. No nageze ku muryango wumvisha inseko bimwe navugaga. Nageze ku muryango nari ndi imbere ndatego ngo nsake jama itambwira ngo hagarara aho ngaho. Ndavuga se ko ibyangombwa mbifite ari kumura iki. Asaka babakobwa barinjira dusigarana aho ngaho. Arangije ahita man yangeze imbere urabona ukuntu bonse baba bazamuye intugu angeze imbere mbona arazimanuye. Ahita ambwira ngo wengeye kugusaka by'umwihariko. Nabana ibyagwe man none aranyegera nanjye gusubira inyuma ngo wintinya. Man naramurebye nabaye iki kijama gishaka kumviyora. Man nagize ubwoba bura nta kintu ubwoba budakoresha. Cyaransumbaga ndi kukira man kubera Rwanda kibwa ngo ambore ko ndi mu kibada. Franco yashyizeho n'uduhere n'uyu munsi. Franco yajyaga ngira inama mbere ariko ubu ngubu yarambyarutse. Yangira inama hari ibintu nakunda gukora ndi kuri stage bitari byiza. Ndaba ndi kuri stage nkaba ndi kwikora mu misatsi. Arangije ambwira ngo ibirayi byo gukora mu misatsi ntago ari byiza.
nabwo nawe imisatsi ifite wasanga wagiye uyikoramo. Franco, hari akantu mfite hano. Iki ngiki bakita igisokozo. Nope.